Kan iya. Kan membancet lah kartu Sofi aku. Pan di orang bisa. Orang itu mah Bentau bisa morsongai. Bisa boleh dikoncang di. Koncang cerita lah. Bisa mati orang lekas Sofi. Tahu saya setahun kan. Jadi Neko cimocak teh. Ah, Neko bigi dia di seterusnya oke Neko. Kakadong cek sampai teh kakan. Nika insyaallah sampean bukan sok. Monjan ko ban jadi wi. Iking orang ko kusalak wi. Cerengon alak ko ban pahala ko bau wi. dua peramar. Iya jangan buat tak fokus. Dia lambat, ada kan tak fokus. Dia lewat konde ya. Ya monda iya ban keng rajin nafsu na seteroso kia. Icek reng mana lak korcet usaha pejek cek. Mun tak pejek cek gibile so kia wi. Usaha saper yang lak wi tak bisa jak mun bah kungkro nyari ya se penghasilan se raja dah iya. Murah mar. Dia lah ceramah. Pelambuan sana soki ya. Cek pen ceramah. Alwirwa non la soki pas tak enggak ka saya beri petunjuk padahal lambe sakit miskin lah loro melolontar kangko sekecil entar kun nyambi gore cuduaki bentang rokok melolong sakuda ya tak nyaman nanti kanca soki tinggi nggak abe bulan miskin pasti nggak kayak biarlui jamun polan tak rapa kok norok bunga alwi rosoki Halo, assalamualaikum lek tuan. Beres ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah beres. Ban beres. Beres. Beda di mana ban? Bade Romaya tak jalanan. Kok terus atau mau ban? Ah, Afri aku mesir. Mak pas komisi menolong mon ban. Oh iya, kok beda tempat biasa? Iya ada nak. Abid bentak amain. Oh iya. Kok kian antara kerja ya? Iya, ditunggu lek tuan. Wah ngelok lek tuan dah iya. Ya, kok kerja ya? Komisi reterare. Kok isu kula lupa. Kanca mege soki pakun enggak kangkor. Alwio. Sip re. Yes. Komisi marin. Mau bingung. Ini mau bingung kan? Hari ini sih kenceng ngabidan lah. Enggak sing salah ya. Hari ini mau ndaya terus. Apit lah tuan, tak kelemar. Nah, saya cari tiga. Ngecit, sebuah share sampean makon. Nih kayaknya obeng tak enak mau.
leng bukila gula. Oh, gampang. Tore bi boleh bertemu. Mungkin tuh re. Enggak malai kelakuan tak bidabit gula. Oh, gampang sih nikah. Tapi syaratnya sampean kudu nyari ajem celeng molos, dek gempeng petok berna, tanah makam sekitek kaleh, pas pese 250.000 kebayi penepu. Apa? Pun nyari obeng ta sengsal, syarat tele ingat nampak nyereng orang cepok berit. Boh, tika binget roy temuan apa punten? Ya, mun pas panepus aku pese 250.000. Aki ajam celeng lagi 500.000. Pemolong tak apa sampai petok seket. Harganya obeng 15.000. Mumpah petok seket kebeli obeng, tak apa banyak ulah tekan obeng. Ah, jadi burung saya esari lagi ya. Tantan burung bain ulah. Dikal melihat main obeng ka nikah temorna nih. Burung saya khas. Kena. Men anu apa kan tumak kon? Apa tiba-tiba bedikan? Kini kau boleh nyervis AC. Jangan orang punja, nyaman mau nyervis AC. Oh, oke. Ana apa sih nih? Tinggi diin tak jelek. Nikah. Oh, dikal sabar kantor nih kah? Baik kantor nih kamaran ki. Non Mar. Ah, ya weh, dia mau weh. Kuruan antara kekancana. Macam tak nyaman ekonomi kuruan. Kuruan koleng kuruan ngojek. Meoneng dan. Ya kun karo karena rabeng, padahal kapi alam niko. Oke, bapak dia gula jam dukon. Ikal gula dekik bayi boleh. Tinggal berapa sen tinggal kau jemput dian. Ini tikal gula boleh mana dulu. Oke bon, oke. Terus bila si Maria AC, saya pasang, saya konin. Pola na pasen sepe. Pola king bulan kopung tak jelep. Asin bulan mate. Laku sore pada laku kon lagi. Tahu saya syarat dek gembel. Dia mau nembian nih kamak kon. Tuh lihat nih ke tukang servis. Benih tukang nambahin orang cowok berit. Oke, tikal mun tak ada syarat dah. Gula boleh mana gula? Payah mau dukon. Paharikan usaha serepo kopi. Dia orang mece asero paha esang kuking ngampun na orang cowok berit. Yawi. Ya. Betul kan. Beres Jawi. Bi tak main dan nak ben. Curah aja seger nak kan Andre. Beres man. Apa kelakuan man? Ya, pak kuntang kelakuan. Tai santai ruah. Ken rasa nang kok kesepian. Tinggal abid bentak main dan nak. Ya wi. Dari mana man tetek tuan wi. Lek ton pan. Ya njek ruah wi istilah ruah mon laureng bau. Bau darem. Ya bau nareng soki teretan. Mangkan engkau ngolok lek tuan kabeen. Pulan been reng lah soki dak iya. Ring soki apa nah? Saya ke badan kadador ya tak kelem lek ki soki. Apa? Pasapan ban semailang benikan lah soki wi. Ya Allah. Yan jo. Kok ki ngaukep. Telo tak tu apa sih kala aku. Jo atane bako ecap ojan mololo. Laku mati. Alaku bengkel mare. Laku dengan sebarang mare. Kan tak kelem mandi apa ya. Apuh.
Tetibaan pakun ngak sapen ruwa wi. Iya man. Tahu? Tetibaan sentara de enak. Benih kena berina komisi. Cal kok ban pulan la soki. Sugula ke saya kabrina komisi kok kare bunga. Oh Messi. Ya utang tak ramu. Teti kok saya beri petunjuk ke bandro tak sukses wi. Enggak. Jongkok sepon kan tak yakin. Mak bodoh. Dukun datang dari talon. Janakal. Ngabas romana dukun bela tak soki. Wah, abri acara kangkui masuki orang. Tak masuk akal sekali. Iya, ku. Janakal katanya. Mencet lakar cimadarwa ongko-ongko masuki. Kan seharusnya yang kui kada bentuk kona. Maklai dukun darah suki kada. Malah perlu abri petunjuk ke orang. Kan dah iya. Jadi napa sabar wi. Nyaman reng usaha wi. Dia cek pasrah ka dukun melolo wi. Pasrah ka pangeran boleh. Ini pas apa sih kalau aku kok dari? Jadi najak bapak ke usaha wi. Ya mencanakal. Ipa kun usaha. Ken tapi aku ngerokok cukup saya kan. Wah tak ada pada orang. Oh iya wi. Kok di ngeding reh? Eti samur songai roh. Bada dukun anyar. Nyaman dukun ali. Sakte luar biasa jadi. Kan orang bisa masuki jadi. Tak usah laku wi. Dua apa nah? Aku ngerokok pada saben. Karena dan tak karena 6 bulan. Tadi apa? Enjo. Mun ler ya. Bisa masuki saare. Ya mun tak soki saare. Lah cek kentare boleh. Masa? Sare? Iya Cang. Bener daftar gulakku sore ro jadi. Ban mata nyoba kada. Mencelakar dayangku. Ya engkau tak ambisi terus kiye wi. Tak kok engkau ro sombong. Ban boleh. Engkau mensoki kada. Tak kok ban ro stres ngetelang engkau soki. Jadi engkau lebih mengedepankan kancah. Peng abek TV. Aman be ensoki kada peng kok wi. Oh, dah iya. Terus bila sih antar? Laku kok sangat. Dermah. Siap ben. Oh iya, nyaman. Deal ya. Oke. Jadi nak kok mau lihat dulu ya. Iyalah. Man. Dem makan nak. Dari petunjuk, Mar. Ria Roman. Budin Paker. Oh. Masaki dari Paker Roman. Yakin kok, man. Mayo, surat betul kok. Ria Roman. Ada. Iya. Ada. Mas, kata saran ben Roman dukun bisa? Enggak, man. Iya. Ada yang mau dari Angkera, acara sakti yang kur ya. Bener rempah ya. Yang kurang jerin tak teh. Aku mancung kok. Iya. Mih. Kok mang-mangan? Dia lah maju ngolok salam. Man kare depa, kare ucu
semangkat dan nak. Siapa tahu sok yongku. Tuli masuk. Temu cek udah orang man. Siapa kok keluar? Nunda iya kan sakti yongku aja. Iya. Hebat. Yo bener yang sakter man. Coba lah bengalong pulau. Tapi ngabang lubang kapir. Yo mata kata lah. Cek udah orang. Tulian mun bude farlona. Tuli masuk. Tuli masuk. Ayo masuk. Ayo. Tuli masuk. Tujuh. Tujuh. Mun adukon ke gula. Tak usah aja habis. Pas wala hasil di kamu nak kon. Cek nyatakan hasil orang. Mun bosa-bosaki si kedua terutama tentang urusan kedunyaan. Baik temu. Sakti. Ikutan. Garis pertama Nika orang yang santai. Garis nomor 2 Nika sambian sambian nika soki sambian soki keng nika pas terhalang dari garis nomor 3 ni. Le, saya garis nomor 3 ni kada remah apa? Si nomor 3 ni kasi maburung ke soki. Banyakan kanjan na si ngapong. Aku. Biyan tanah nga. Loros. Tanah nga loros. Berat. Eka garis pertama nih. Dari garis pertama cakang nih kalakon nih cakang kalakon nih. Cakang lakon. Si nomor 2 Parak Sogi ya. Parak Sogi. Masa aku? Masih nomor 3. Si nomor 3 tak pati padang. Kayak terang aku. Si nomor 3 nih saya banyak ujian. Nomor 3 banyak ujian sampean nih. Banyak ujian sampean nomor 3. Sampean terus hoki lagi. Oke. Terus hoki gitu deh. Nah, anu je. Nika ujiannya berdempat nih. Nika beda matematika nih. Beda fisika nih. Beda kimia. Nika soal yang berat nih kan nih. Biologi bak melarat. Cuma bahasa Arab. Nah, sorok ko sebarang. Sambian nika ujiannya benih dengan sekolah. Tapi ujian kesokin nih. Sambian montro soki. Usaha norok syarat napa sih ibri kula oke? Oke. Pas napaan syarat? Syarat gempang syarat. Marina mon lepleman dari kantor. Sambian nyari bilis hitung. Nyari bilis
Oh, bu napa ka tengah. Mak berde pilih siapa kau tengah. Mun la nemu bilisa iki pas pandiin. Ngangkui sampu sebarna ungu. Mak berde pilih nampu pandi. Tak mun siapa. Nyaman campur sambil zongan. Sangkup. Mun tak sangkup, burung sesoki. Sarangku belum aja dia. Engki sangkup boleh. Bagus. Mun tak sangkup keangkui mandiin, syarat selebih gampang. Bilisa kala pas raupi muana. Ada suara bilis. Mana teh pas nang bilis muni raup. Tak oleh mate. Mun mate burung sesoki. Oh, engki. Mun lamare pandi atau mare raupi. Pas sabak kakabing ngabilis. Tapi sebelum sabak kakabing, tikku keluh. Takut akami. Mana kami ke lain keluh. Takut najis. Ngerti kan? Engki ngerti. Deki mun lamare lakon. Deki bakal dateng pese banyak kentung situng. Deki beni karo pese si dateng. Beda sepeda genteng. Pese ban sepeda ni ke dateng tibi. Kala nikadin sambian ki. Soki. Ongku nih Pak aku. Ongku mun bian tak yakin di keburu. Seti sembilan usaha yakin. Ki? Layu oleh. Kau kas tu dilakon aja dia. Kalau kau tu dia ada komisi. Ya iya lah gampang. Mungkin ngaro soal komisi jere. Mungkin ngaro pira aro ka benar ben lah nang tenang. Penting kok soki. Pon, lah baleman. Mulai. Tak usah habis. Hari ini nyaman. Nemu dukun pakai hemat. Ekonomis. Apa? Mulai. Minyan lah tada. Mulai. Engki makon, ki. Yohan. Minyan ni ba tada? Di merewak tadi beding. Kok cukup tampan. Kira dia nak wila. Habis saya aja. Habis saya re. Loh, mau boleh wajar. Ya 10.000. Ki buru 5.000. Polari secandukon. Wah, mau boleh. Abu, ya 100 ya. Aduh, ini nanya man. Aduh apa? Ada yang nak kontak ya? Kala kepi kala aja jadiin bahan. kala Ki makon.
Kun mempe. Aduh, ternyata kesokian saya dari dukun pun terjadi nang dalam mimpi. Hah? Bicara? Hah?